Бейева Гүлгена Хайдар кызы, балетмейстер. Мин бу ансамбльгә әле күптән түгел генә килдем. Әлеге бию ансамбленең исеме Нур һәм Тургай. Әлеге бию ансамбленә 40-ка якын кеше бала йөри. Бу балаларны мин килгәндә Нәзилә апа өйрәткән иде. Алар белән биергә бик җиңел. Кичкенә балалар да бик күп килә башлады хәзер. Төрле концертларга бию әзерлибез. Мин кичкенәдән үзем беренчедән сәнгать мәктәбендә бию түгәрәгенә йөрдем. Аннан соң зур уку йортында да бию түгәрәкләренә йөреп, шушында кияүгә төшкәч, әнием инде әйдә бию буенча өйрәтеп кара дип балаларны шушылай җыеп түгәрәкләр оештырдык. Икенчедән инде бу балаларның буш вакытларында кирәкле иттереп үткәрү. Yaratan, seni Tataristan, altanların için yaratan. Kukukire, yaşın yaştan yavgan, yangırların için yaratan. Kukukire, yaşın yaştan yavgan, yangırların için yaratan. Yaratan, silip Tataristan, olur halkın için yaratan. Şan eritken, erkeklerin için, Tatar telin için yaratan. Şan eritken, erkeklerin için, Tatar telin için yaratan. Dolaştırılan kurbanların için, Tugayların için yaratan. Yavrum, yandırların için yaratan. Bugüne yeşil yeşler yavrum, yandırların için yaratan. Tatarlar seni yaratan.